كاكي على سباس جبو دمي ويعني افتقينا العفريني تشوفي بريشن روجا وجمارك مصنع سيفيلان تدا قرباني بون هري قال لك لا يعني هري كي تمام بعد لك ابو نمونه وزاره برفانيا تركيا اللي بيجي افير باكيبو كرد اللي بيجن اف كومالين سرب تركيا انا او تقين كريم يعني دفي بيني دا ام تشتي بقى هنا ام تش بزانه بنجبنا دم باشی جوارا دەستپێک ئەس بەش نەخات تاوینم هەمبەر شەهیدت گوناهکاریە گول عفرینێ کەتن براستی تێخویا کرد یعنی ئەگەر ئەم پرسکن سەدەما وان تەقینا چ بوو و کەسی گو فێدە دیتن جوان تەقینا کی بوون ئەمی وی دەمی زانبن پەرسیفێ پرسێتە چییە براستی سەدەم گەلەکن یەک ژێ ئەوە گوت li demê dawiyê heyvê dawiyê gelek rapor ji rêxistinên navdewletî derketin behsa bin pêkirina guldî jî miletê sivîl çêdibe li Efrînê û ji aliyê hêzê radîkalî û bi alîkariya hêzê Tirkiye ev raporê ku derketin dextekî mezin çêkirin li ser Tirkiye dextek mezin çêkirin li ser hêzê radîkalî hêzê radîkalî ji wan re hate xuyakirin ku êdî roj rojane hêjmarê wan gerek li Efrînê kêm bibiya kêm bibe yani em behsa got bi hezaran dikin li her gundekî gereke ku bi sedan tenê bimane ji van hêzê radîkalî ev got ji wan re ku bibe tirs ku bêjin eno temam belkî rojekî were hêjmarê van kêm bi êdî kontrola van li ser vî bajarê nemîne weke berê ji ber vê yekê ev teqîna îro ku derket ji wan re bû weke sedem got carekî dî ningê xwe li erdê xurt bikin carekî dî kan bi berdewamiya wan bimîne li ser erdê يعني تبغى كمالان تاوان باردكي كوسر بالتركيا أنا وان أفتقين كليا قازان جوان نقول شبه دناف مدني عنده بكن شكو أو مدزانن بونمونا أرمان جوان تديا بيجيا أو هزين دين كردينا يعني هزين كردينا يعني بله پیام دشین اونا پیام دشین جواکی نف دولتی رو گو اف دبرن آرامه دخوازن گو تن اف هیزت رادیکالی دهندر وی دبری دا بمینن او کنترل وی باجاره بکن جبو جواکی نف دولتی رو بیجن به ما اف دبره به آرام دبینه جی اف یک ایدو تیجی دخوازن گو تهجماره که هین زیده تر جملتی می سفیل بگرن بخنه زندانا وان لیدانه بدن جبو وان جی پرا بستیرن هر وها جی کاره بن هجماره که هر ایمازن جی کرده می جاره که دی کوچبر بکن یعنی اف جوار بس صدام قلت بهجمارك ما زنش كردي ما بكرن جوارا بيجن قوافي تقينة إيرو العرض تشيكي لام تشتكي ديش بير نكن يعني أف هيزد راديكالي روجانا تعديد دنا هفجي يعني أف هيزد راديكالي نجي سر دنجا كينا نجي لسر بريارة كينا أري أونا بريارة خوجيش تركيا دستينا لهر وها جارك دي أونا دنابا خدا نل سر اتفاقا كينا جبر فيها كي أف تيخو ياكرن قو أونا بفيكاري رابونا سدم وی کاری وان جگلکه دخوازن بگن ارمان جگی گو اونال جی خل عرده بگرن لعفرین ببینن حیا به هی پیشتا یا سال پیشتا يعني كاكي علي امزانن افشندا چندين سال شرد سوريا ده هيا قالك جهان ده شر هيا قالك لايان كتن سوري ده لافشي وي تقينا بشتي مثلا بشتي داعش افشي وي تقينا نما ابو نها افتقينا لعفريني بوي دناف بازار دناف مدنيان ده نشانك كو آراستيا في شري زانتن دو تيجيان برلايك دي رد چا يعني شوبك نو شريه تی خویا کرن ولیت تشتکی دیجا تخازن بیشم امش بیر نکن یعنی 2018 بشتی گود عفرین کتا بندا کرنا ترکیه و هزید رادیکالی به سه هیوا جنکی می فاطمه حمکه جنکی کردی ازدی هاتا کشتن با قنبله که آفت ناماله امش بیر نکن نرگز داتو بده فیشکه هاتا کشتن امش بیر نکن هزاران سفیل ادمات نکشتن به همون رنگی کشتن یعنی چه رنگی کشتن الجهانی هنه افنا هیزد رادیکالی العرضه پیک آن لسری سفیرش بر ویا که اف تقینا از دبینا گو رنگی که جوار رنگی کشتنه یه گوت هیزد رادیکالی پیراد من روجانه العفرینه روجا یکی دجدا کردن ترکیه حیا روجا ایرو کاری وان خباطا وان رنگی کشتنه وان گیش به رنگی براستی بله که علم گل که سپاسیت کن علی ایسو ریوبری سازیا از دینا لألمانیا و چالکوانی کردی عفرینی گل که سپاس جبو واجی